college thangana sa bai tong ro sanung tu man thire ga mothang ro te nang mane lai mane tabuk jong bai thanai tuk tuk bai thanai exam center te college Oh guys, Busa hello intong lah mo. Ang kumpak ba? Hadi ba? Hello guys. Hello guys. Deta hin korok sana bunan na sai tong bar bo. Katal korok. Boro thai tong nang taba. Sing taba au dor khan dawa sini college dra sing taba tom dra kaza. Ang tong taba pola sipara mat. Pola sipara hai tong. Anu sangat lai pola. Malas mane no. Iko nai de mo nodi. Ti kusang le. Tolongi nodi. Ti kusang. Nuka tong kai man kamung ora. Nuka ro kan musu get. I really like the place. I like not kacang, just like Eragon. Sang tabo college hab nai. Satung tung mani kisa banaram nangya. What time of haya ni? Guys, oh jaga mo Dehradun kahay no, like tum para ubla, and ang umti high environment ekdom you know that different feeling when you are like Dehradun hai jaga explain khaimiya so umti high feeling with tongkha so admit karna gena college thangi iko chini college Netaji Subhas education admit karna gena bising Hi, chúng bông này thì bơ phải cả thật khaioh masa cafe hay chỉ còn là restaurant chúng ngồi tập phải cả còn chúng mai mới xong đi à rồi một thằng ấy sẽ là cả direct hari có sự xong này một cái sắc trái thế này rồi Tao sao này lại? hari này mình cái sa mà bữa nay serious khai bữa tăng muốn đi thằng xem sama pernah serius kaya takut saya nak kena khas kaya. Biryani, salah kena. Sama dia. Seperti ini misalnya kalau sakit lah ya. Hah? Pendah lah ini korok kayang naik pile. Tuang ha. Mai sahade. Bahala hekka. Oh, hekka diri ungkap le. Exam rank ha. Exam gang khade. Imuna tuahin. Tuang dahin nungku bai. Imuna tuahan. Tuahan muna nungkru bai. Smai no. Mau gudau kha jadi play. Tuahan. Mehelai. Ani apa kala ya tamah nah meng? Hah? Bahamse. Nai semrei. Semrei. Oh cak man nai de 20 taka se. Nini gan bai kagalak, nini gan kai tong nai. Iko cak man nai de busuk ke dam kom. Sobai busuk bai man ha? 20 taka. Omo 20 taka potol keji 20 taka. Oh 20 taka. Jotto 20 taka. Asike dam kom. Hingke sini ganti nok desa phunung nai tini hingke Mr. Suraj Phatung Mais namai to. Mais songai to. Tini na first time je 5 din nga sang khopai mane first time mai songai ba. Vikas jibon ada. Long no the khandam. Jibon baby property jibon baby property. Nó nục dịch ya. Bahan lan long ti. Por lai tong kha mar ke. Mai de mai sabai por lai tong so. Hi guys, HAIPHANW Kaham tini hinge 25th July hinge je ang 22nd 21st jorang vlog khaimani abuni ak vlog se khaimani ya 23rd timia exam ni bakai asike lengkha tamni ke tini chini duita exam
Waisabai no bagai jeng saringni pastargo sobai on bagai aske lengo exam ri phaimani pore waise phai je mathu pata ke tini khana the day after tomorrow 3 days ni bagai chini exam kare khana pu jang college ma thanai na most probably assignment no su joma na bagai ke tabuk aboni agola chini exam ta 29 by 30 tini hinke tabuk hinke jang kisa onkhol kana by the wo kisa refreshment tinai na tham khaimano okay so guys normal botilang nai do ik palasiparani lama jang tabuk kisa onkhol kha nongnani chanani thanda rok ik konai di puchka chana musung ka puchka kisa jang momo chai nai gana chicken chai nai di egg roll bastang na jang na kha sumsi choli sang wana khali tamani sa komong la ka tadi tonggo chicken thogya pu hamtoi no thogya Asian strong na paya ik chalai tong lipi thodai thogja gya lai chai na ganang give me ya sakap le ya ma burung oh ma masa serak naik ni betang mana ini musuh sih pun ya ma asuk thogya tangoi thogya samia Nepali rong say best tapi jaga thanai kan sabo ketai mana kah Kolkata ni masa saya kiko perlaja angki tu kuning ya mana ini bukan khatiata Kolkata ni masa baik saya mana asukun kere orang option cacang naik momo kayak yang utam jini bujili yang apa idli dangka na pabri chat dangka bujili ya ke puchka tong doro I borok nai di tei kaham bai puchka senam ya borok bera nai boron tei na borok boron tei tela ma yak bai gulok ke yak bai gulok nai thong ya seng tabu buskang ko thangai dong ang tabu lasi dia ang tifra lasi Kolkata ka blok haina lajia kok kere ke samukhang gerak kata oke bro itu deh chalo tunggu gadi atas mau tadi kan anda pai gana ang mana kha mountain view actually tamang kha ko ban manai do bini tui bai shoot khayata ke tui pai nai tongo hi guys rumo sok pai kha belai no kutung phen borja tabuk board nang nai iko board damo paper board mango play bro wasapan test khaya ko taste thoda mango style Dok sakalahan ba ba? Ara lahan mo sing kana karaw no. Naborok tong melap leban. Daw mai mi song nai jeng song nai lubia, alu, te, dalo. Ariwe, te chakumara bosak. Hello. Phung Kaham, still Phung Kaham because it's 23/9. Tabuk tini exam kere mia bukuri nale tini se fast mia bukuri tini bukuri khana bukuri so mia to kisa block hai ka hangi tini de so continuation khainai tabuk sang college kisa thangra na tini practicum ni bagai actually tini exam inke painai 30 wo 30 tarikh inke practicum ke after 15 days in nai pongke chung teisa 15 days or dongani ke thangai tesa phainani it's a you know kolamo plus rangpushani bu you know not everyone can afford ambak jang kok salai na thango ta book if porok jodi naima khangkan nadi or bisingo tamke jangte phainani
kosto ngai gitsung tabuk thanai college ko ang thangui tongo do ke kisa phono gan norong no te kisa misa kok bo sajangnai tongo guys ke ani duita paper paikha ke duita paper ngui bo ang asuk blog ro khaimela tamni ke belai no lengo asuk ke lengo duita exam ro nani ek dino first half second half am bagai ke ya guys ke ang phono gan achin college ka ham khaiye tuinai tongo mane asuk ke kolomo tuima nong sugo chini orone simi college ke gana no do ekdom o isber gisa phono kana okay belai no subida te kisa sa kok sajan jongo handa kisa nangana ha hi guys I'm not sure I'm audible don't know because I'm moving because tom mo kazak ke ani ko kana saimea kadang ko makok sajan nai tongo guys na follow khai dito sawana tere tere Hai. College thai jong tabo. Hi guys. Ongkhor ka class kisa khaika practicum ni bare sagata. Sampai de. Iko watui phainai ka naide no kha kosom krida bengali by lecture kai chapan busia hai no hai tong kha sung phai mani ko 2-3 hours sung khana pura explain ro khai kata chno and nogot olo sawana nogot thangi ro class khalai ha Leha. Barang zaha. Practical. Sama. Abono discuss leha tini buziman ha. Buzi ha. Alam ha khana ya sele jaise. Asi tong ka khana thai bena. Khalai pai jang ngale ba. Ni halai ra tama. Ngunu na ko biras kliwa. Rahan hana bang sia. Ai kalai la ha. Ola garadi. Kasai tong la ha. Ha sele ya di ba. Kham khabuthai khagoi nanai jeng lamao kham khabuthai nukha so gudok ro khaichana ni ladi ko mokhe chini college yang khe lama mokhe lipika mohke khamtha chalarok chini chalarok chini chalarok gelai taba khamka khagoi tongo pole abawa Nagato. Ini ada ladi. Udah tadi ba? Is ada. Ini kalau local bus naik dia orang ni. Jangan age daerah dondong pro kam kebutai kaki sama muida dong. Ang age, mak kubang ma tunggu. Aru le kubang ma jauh lai hang gudok hande. Kakak mugrok jatuh jauh. Okay, this is not something new. Kak lai tunggu berok. Nó bật ship mong tòng khá con này đi điซึ่งที่นี่กูดอกข้าอะไรเนี่ยบิกอไหนนะดอกซาต้องมามันข้าซานี่ในแต่จะชื่อว่าจอนดรคอลเลสกังก็เชื่อไหมเชื่อเลยบ่ตาแค่นกทั้งที่คำท่าใบไม้ซาเลยสิไหนกันนะเบอร์มาข้าจะได้ยังไงก็ดีปุ๊ระเคโตตองทงมันนี่Amte hebo phang ro kaijak lama oh god nung burus hala ala mahang de chadini je hinke guys college ne phaye kisa megi china grana megi chaya to 12 bos rok khana haifano tabuk tati something chana nango hinke naidi o kolkata wo white iron bangmani ani bukhnai iko Mane finger run singya asike raf jabra hai ngai tongo ke mukhang rokba asike tanning ungo somo asike kolom tiki chapan hamya oro ke mukhang ke sanai thongmani tuile ekdom hamya do oroni red iron ya white iron se
Hello everybody, HAIPHANW Kaham. Sabuk song mani sungai. Bondor thai gade. Sung dini sanai tok yathe. Ikut tok yathe. Sung sambit sanai mono. Yes, kita nak tongka. Cook dini ni cook wa. Iko. Kamta gudok, kamta tonggo, lubia tonggo, makan mai. Ya, pas gudok makan. Cook for the day is Mr. Suresh Chandra Bose and Miss Kai Shari. Hi guys, HAIPHANW Kaham. Hingke kisah sana ropai kok sanai hini. Kamera buskang paika actually ang tabuk kena exam tonggo chini course 4 hingke ang bagay puri tongmani kangke guys kok hingke haise 30 exam khana te khana ni yagulo exam pai khangke jang nogo thanai hini tongo but chini all session already no late ngai thanga jang 2023 ni batch tongmani HAIPHANW tabuk 2024 almost July singui tongka tabuk jeng second semester ro kana sinangai tongmani HAIPHANW kisa college ni I mean university rong ni problem je newspaper ro ko phai amti ro ngai problem bagai case no solve khai tong bagai am bagai exam late khen khani hauta ge practicum ngai chini ge dati ngai ke o bisingo within exam pai 15 days ni bisingo possibility ngai get college rok busaimia abo university ni notice phaikang ke se saklai nai ge abo khna gana khna ma phaine jar amte hai ge jang nogo thanai hine wangsukha laimani no tamne hinge already chini age ekbar exam routine onkhojak abo ke 20 tini se paina kok tongmani ge bui already a routine by 1 tarik rogo return ticket khaipai kha with train ambagai ekdom full thangai mayang tongkha angki to flight by thana hini tongo ke emergency flight ekdin age rok tan mabo of course 5-6,000 phonogui tongo tabuk ke ang to omo Kolkata city bu tongya Nadia district ko almost rom dini ni roughly 4 hours hakchal airport by hinke busuk travel khaina nangui tongkha ke ang saichong buri ang washapono Kolkata bere ko ani train journey ni ani experience kare ang je suk baire pori tongo phekang flight bemang travel khaioh ambagai te jaga sinia ge te buri borok ambagai you know kisa tam hayongo you know it's far 4 hours is hakchalis tong haya da north south amti haizen noka okay yeah guys sar song ke sauna rok ta thang khodi je ticket time ya ko tamne ke within a week or within a second week third week any time conduct khlai jak mano inke norong bagai expense bo ngi thanai so if you could kisa cost to khai adjust khai tongma khangke ke ani bagai to kuna so problem kri ang tongui mano ke regarding ani charai bono bini baba te ani ma baba te bini ani bai koto botabuk chini nogo no tongo inke bo school thango saring gite che phaio ge bini yongburi no kakna sinaya loknai ge kun tension kare loknai ni bagi keto because she is such you know belai no khasi jak charai chibo 2 bosoro kaisa buma busa no kibi phaina ni ge tension ngoi tongo ani oro kuno tension kare yes ang first time phaidro pro ang kisa photo nogoi muito mane kisa emotional angkha nai narok jato no saimano so yeah guys কোনো চিন্তা নি তো করে নগো কোনো আমতে প্রেসার বুক করে ইটস জাস্ট দ্যাট যত দিক দিয়ে মা ওয়ানসুগো রাং পয়সা মা ওয়ানসুগো তে থাং আং শক্তি পর সগই তেসা এক্সাম ডেট ফাইকাং কা ফার্স্ট ফাইজা উদে ইউ নো সাচ আ রাশ angnai am bagai kisa Delhi ma tongo let's see ke te chono mi afro practicum sijangnai borikha nogo tongfru je 7ta ramani assignment or practicum jodon sika ke mi angke te kaisa rekha kaini rekha gabono sina bu nango khona exam tongo ke exam rupru guys asike lengo because duita exam tongo hinke guys je borong ne kaisa misunderstanding tongnai je B.Ed
Kolkata puri khangke amte ang abo salia but abo joto ni case ya guys abo joto ni case ya jini college markina strict abo exam center aborok ni orobo depend khaioh na borok allow khaya so belai no clean thangui tongo it's very organic anga sungno sanai te ang comfortably ke stay khai tongo thanks to my brother ani angke agent ni thruti phaya angani nijeni dara bo college no pori thango netaji subhas bo or pori tongoi pori thango ambagino ang bini recommendation by gobo jono comfortably ke kalang khata bo nogo ma thanga bini mama camera happy birthday love night happy birthday love night happy birthday happy birthday happy birthday love night yeah cake rakana cake saradi oh